Nibyo baye ikaze kandi bifurije kugubwa neza. Uyu munsi wa none impaka zikomeje kuba nyinshi ku ifungurwa y'ikigo kinini mpuzamahanga cya Goma hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi. Muri amakuru kandi turaza kunyarukira mu yandi makuru akomeje namenyekana avuga ko muri teritwari ya Masisi imirwano yongeye kubura hagati y'Abazarendo n'abagize umutwe wa 23 aho bivugwa ko ibitero bigamije kongera kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano irakomeje guhuza umutwe wa 23 ndetse barimo Wazarendo aho bivuga ko imirwano yongeye kwibasira ibice byo muri teritwari ya Kabare by'umwihariko ibice birimo Kavumu na Katana ndetse imirwano ikaba yumvikanyemo intwaro ziremereye cyane. Makuru akomeje kugenda avuga kuri ingingo avuga ko abaturage benshi baje kuvanwa mu byabo abasaga 10,000 bavuye mu byabo nyuma y'uko imirwano yongeye gutangira muri aka gace. Ibi turaza kubigaruka. Warungu haravuga ikibazo cy'impunzi zimaze iminsi zihunga imirwano ikomeje kugenda igaragara muri utu duce ngo bikaba bikomeje guteza ibyago n'abakuba ku baturage batandukanye bagizwe ingaruka n'ibibazo by'umwihariko abarimo abana, abagore batwite ndetse n'abageze mu zabukuru. Hakaba hasabwa ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abaturage babone ubufasha, ubutabazi ndetse n'ibindi nkenerwa byo kubafasha umunsi ku wundi. Komeza ube hafi aho tugiye kubana rero muri amakuru ndetse kandi turaza kureba n'ibindi bigiye bitandukanye biraba bigezweho dore ko tubafite amakuru menshi mu by'ukuri. Kuri uyu munsi wa none rero aho twongeye kugaruka muri studio tuza cyane abantu badukurikiranye mbere ko tugaruka ku makuru mu buryo burambuye bari mu gihugu cy'u Burundi ku bantu dukurikiranye muri bice bigiye bitandukanyemo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi mu yindi myanya itandukanye mudahwema kutwereka ndetse no kutugaragariza ko mudukurikiranye. Mbashimira cyane kugira ngo tukomeze kurikirane iby'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeje kugenda bivugwa mu by'ukuri hano kuri Barore TV ku bijyanye n'urugamba rukomeje kuba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yacu tukaba tugiye kwahera ku makuru avuga kugeza kuri isaha imirwano yongeye gukomeza mu bice bimwe na bimwe. Icyakoza igisirikare cya leta ya Kongo mbere ko tukomeza cyakanye kivuye inyuma amakuru avuga ko abasirikare b'Abafaransa baba baramaze kwinjizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bahanganye n'umutwe wa 23. Iki gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyavuze ko amafoto ndetse n'amashusho berutse kugaragara byafatiwe muri Kisangani mu ntara ya Chopo bitagaragaza cyangwa se bitasobanuye ko aba bari ku rugamba, ahubwo ngo aba naba instructors cyangwa se baje mu bikorwa byo gutoza abasirikare bagenzi babo ba leta ya Kongo FARDC mu kubaha imyitozo bihabanye rero n'ibyavugwaga cyangwa se n'ibyatangazwaga yuko ababa baraje kugira ngo bahangane n'umutwe w'inyeshyamba za 23 mu mirwano ikomeje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda yumvikana kuva unangiro z'iki cyumweru ubu urugamba muri teritwari ya Masisi rwongeye gukara. Ihuriro ry'abaturage biyemeje kurwanira igihugu ndetse no kurikirana ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo batangaje beruye bivuye inyuma bavuga ko bahagurukiye ibikorwa byo kurwanya imitwe twaje intwara 23 ndetse bakaba bemeje aya makuru bavuga ko muri teritwari ya Masisi nyuma y'ifatwa ry'ibice bigiye bitandukanye birimo Katoyi ubu biyemeje ko bagiye kongera kwigaruza ikirombe cy'amabuye y'agaciro kizwi cyane cya Rubaya. Ibi byagaragaye mu mashusho ndetse yashyizwe hanze n'amakuru yashyizwe hanze n'abo barimo Wazarendo aho ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane yabaye mu misozi iteganye n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya aho iyi mirwano yahuje abarwanyi mu mutwe wa 23 ndetse na Wazarendo. Ni nyuma y'imirwano yumvikanye bitanya Nyakigono, Kawere, Katoyi ndetse n'ahandi hano muri teritwari ya Masisi tutubagiye n'ibice bya za Bukumbirire. Imirwano rero ikaba igaragaza isubukurwa ry'ibitero bikomeye cyane biri gukorwa ku nyeshyamba zo mutwe wa 23 bikorwa na Wazarendo bigamije kwigarura ibice bigiye bitandukanye byari byarafashwe n'izi nyeshyamba. Wazarendo bavuga ko bizeye 100% ko bazabasha kugera ku ntsinzi nk'uko babyifuza mu gihe bakomeje gushyira hamwe gukorera hamwe ndetse kandi bakavuga ko icyo bizeye ari umurava n'icyo barwanira mu gihe barwanira ubutegetsi bwabo cyangwa se
igihugu cyabo, bakavuga ko kugeza uyu munsi batazigera bahagarika ko byagenda kose ibi bikorwa byo guhangana n'umutwe wa 23 mu gihe bagihumeka umwuka w'abazima. Aya makuru kandi akaba yemeza ko kuri uyu munsi imirwano yongeye gukomeza muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano ikaba yahuje nanone uruhande rw'umutwe wa 23 ndetse na Wazalendo muri ibi bice. Amakuru akavuga ko iyi mirwano ikomeje kuba muri zice ari imirwano rero yadutse nyuma y'uko habayeho kurasa bamwe barwanya umutwe wa 23, bikaba byatumye rero abaturage benshi cyane hano muri utu duce two muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Kabare bongera guhunga uru rugamba nyuma yo kubona ko imirwano itoroshye. Icyakoza amakuru aturuka muri bice avuga ko iyi mirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage, harimo n'amakuru agaragaza ko abagera ku 10,000 ubu bamaze kuva mu byabo nyuma y'amasasu yiriwe avuga ku munsi w'ejo. Aba baturage rero bagize ubwoba bw'uko bashaka kugirwaho ingaruka zikomeye cyane kandi zidasanzwe bishaka kubaviramo n'urupfu mu gihe bakomeza kuguma muri iyi myanya yakomeje kugenda yumvikanamo amasasu menshi biturutse kuri imirwano rero iri kubera ahangaha Kavumu akaba ari ikibuga cy'indege gikenewe cyane, ndetse bikavuga ko bitewe n'imirwano yakomeje kugenda iba hano muri aka gace byaje kurangira rero ibice bimwe na bimwe bifunzwe, no kuvuga icyerekezo Kavumu Bukavu. Bikaba bivuga ko kugeza kuri saa cyangwa se kugeza magingo aya ngaya iyi myanya yamaze kuba yafungwa rero, cyangwa se iyi nzira ubu itakirimo gukora biturutse kuri iyi mirwano rero yongeye kwaduka ahangaha muri aka gace. Bakaba basaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya bigafasha kuba ibi bikorwa bikomeje kubangamira abaturage byarangira. Ni buryo Wazalendo bavuga ko muri aka gace nabo bataza kukareka cyangwa se bataza guhagarika ibyo bikorwa mu gihe mu by'ukuri batarabasha kongera kwigarurira aka gace. Ni ibice byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano kuva mu minsi yashize biturutse kuba impande zombi zikunze kugenda zishyamirana, ariko uko byagenda kose benshi bakavuga bati n'ubundi ibi bigaruka cyangwa se byongera kugira ingaruka nanone ku baturage. Umutekano uracyari muke cyane mu bice byinshi byitwa Katoyi ndetse muri shoferi ya Buhunde mu majyepfo ya teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Iminsi ine yose ishyika kwa gatanu irashize utu duce turimo imirwano ikomeye yakomeje kugenda yumvikana. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace nanone avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije na FARDC bashoboye gusubiza inyuma ibitero by'inyeshyamba za M23 ndetse bakongera kwigarura uduce twinshi twari twarafashwe n'inyeshyamba aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Abatanga buhamya bavuga ko kuva saa 11 kugeza saa 12 za mu gitondo hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje mu midugudu byinshi yo muri groupement ya Ufumando ya mbere muri shoferi ya Bahunde. Iyi mirwano ikaba ihuza Mayimayi Lamuka ndetse na Rai Mutombeki iyobowe na Noah Mashano, aho bahanganye n'abarwanyi ba FC23 nyuma y'imirwano midugudu ya Miruta, Ngororo, Kanyatsi, Samaria ndetse n'aho bita Mushebere bivuga ko yongeye gufatwa na Wazalendo iyobowe na Noah Mashano. Ifatwa rya Katoyi na Nkokwe n'indi mitwe ya Wazalendo nabyo byarakozwe, aho Wazalendo cyane cyane Pareko nabo bari kumwe na Pareko iyobowe na Matoyomba ndetse n'abo bita Kigingi, General Kigingi, General Tupokrame nabo babashe kwigarura utundi duce. Nkuko bigaragara bivuga ko abarwanyi binjiye muri utu duce ahagana saa 4 za mu gitondo ku munsi w'ejo. Imirwano ikomeje, nubwo imirwano irakomeje nubwo hatanze ubutumwa bwo guhagarika imirwano, ariko bigaragara ko kugeza kuri uyu munsi rwose bitigeze bihagarika imirwano. Amakuru atangwa n'imiryango itegamiye kuri leta bavuga ko kugeza uyu munsi mu duce tugiye dutandukanye bikomeje kugenda bigaragara ko humvikana imirwano umunsi ku wundi, nyamara haratanzwe ubutumwa ndetse n'amakuru y'ihagarikwa ry'imirwano. Rero ngo ntago byubahirizwa, ariko hakaba harabayeho gusaba ko hakorwa igishoboka cyose ibi bikaba byakubahirizwa.
Igoma, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi arasaba kubahiriza byimazeyo amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihe cy'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Katurebe ibyo yavuze. Ni mu ruzinduko yagiriye i Goma guhera ku wa 4 tariki 19 Gashyantare. Komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe uburinganire, kwitegura ndetse no gucunga ibibazo by'ibiza no gukurikirana ibijyanye n'amahoro, Hajar Habib yasabye impande zose ziri mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza byimazeyo amategeko mpuzamahanga agenga uko abasivile n'abakozi b'ubutabazi barindwa mu gihe cy'intambara. Uyu akomeje intego ze aho yoherejwe n'umuryango umwe bw'Uburayi kugira ngo asuzume uko ibintu bimeze kuri tere, aho yamaganye ubwiyongere bw'ibikorwa bihonyora uburenganzira bw'abasivile n'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi. Nyuma y'ibyo yagiye abona uruzinduko rwe mu ruzinduko rw'abereye i Goma rukurikiye izindi ngendo yagiriye i Kinshasa, Bujumbura ndetse na Kigali, aho yahuriye n'abayobozi batandukanye. I Goma yahuye kandi n'abayobozi ba M23 mu rwego rwo kuganira ku buryo bwo kurushaho kurinda abasivile. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru Hajar Habib nyuma yo kuva muri bice ndetse no gukurikirana uko byifashe, aragira ati turimo kubona kwiyongera kw'ibikorwa bigaragara byo kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'intambara. Abakozi bacu b'ubutabazi bashyira ubuzima bwabo mu kaga bashaka kurokora ubwa bagenzi babo. Avuga ko yanasuye inkambi z'agateganyo z'abimuwe n'intambara, aho yakusanyije ubuhamya butandukanye agaragaza ko imibereho y'abimuwe irimo kurushaho kuba mibi kurusha uko bwije n'uko bukeye cyangwa se kurusha iminsi iba yabanje. Yongeye ko abagore n'abana ari bo bakomeje kuba abahitanwa cyane n'ingaruka z'iyi ntambara. Komiseri Habib yavuze ko imiryango y'ubutabazi yo mu Burayi iri mu batanga inkunga zikomeye ku rwego mpuzamahanga ihura n'imbogamizi zikomeye zirimo umutekano muke, kubangamirwa mu kazi kabo, kutabona uburyo bworoshye bwo kugera ku bakeneye ubufasha cyane cyane mu duce turimo imirwano ndetse no mu nkambi z'impunzi. Ibiganiro n'impande zitandukanye n'ibyemezo byafashwe. Uyu Haja yavuze ko yagejeje ku bayobozi bahuye n'ibibazo by'imiryango itari ya leta, ONG n'ibigo by'umuryango w'abibumbye bikorera muri ako karere bikunze guhura n'imbogamizi zikomeye mu kazi kabyo. Yavuze ko yabonye amasezerano y'ubwiyunge atangwa n'abayobozi batandukanye bahuye, anagaragaza icyizere ko ibyo bemeye bizashyirwa mu bikorwa, aho yagize ati nizeye ko ibyo twemeranyije bizashyirwa mu bikorwa kandi ko uruzinduko ruzatanga umusaruro. Yashimangiye ko ari ngombwa kurinda abasivile, korohereza imiryango y'ubutabazi kongera kugera ku baturage ndetse no guhagarika ibikorwa byose binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga, kuko amategeko agenga uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'intambara ari inkingi ya mwamba mu bihe by'amakimbirane. Urugendo rwe yaraherekejwe na John Brungostom, intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari. Uruzinduko rwatangiye ku itariki 13 Gashyantare 2026 Kinshasa, rukomereza i Bujumbura mu Burundi ndetse na Kigali mu Rwanda, rusorezwa hano mu mujyi wa Goma. Hari inyeshyamba zo mu 2023. Uyu atangaza adashidikanya ko yizeye ko mu minsi ya vuba, mu gihe intambwe zabashe kugerwaho niziramuka zubahijwe, iki gihugu kizongera kuba cyabona amahoro ndetse n'umutekano. Atari ko mu gihe hakomeje kubaho kugenda biguru ntege, nta kizigera gihinduka, ahubwo ibintu bizarushaho kuzamba ndetse bikomeze guteza ibyago n'amakuba, by'umwihariko ku baturage ibihumbi n'ibihumbi bavanwe mu byabo n'iyi mirwano, aho yemeza ko hatagize igikorwa byakomeza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane. Mu bitegerejwe bishobora gukorwa bigatuma mu by'ukuri habaho amahoro n'umutekano, cyangwa se nanone abaturage bavanwe mu byabo n'imirwano babasha kugira icyo bakora. Bivugwa ko harimo n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, kiri mu biri ku murongo w'ibanze w'ibigomba gukorwa, kubera ko bivuga ko ikibuga gikenewe kugira ngo iyo miryango irimo ONG ndetse n'indi igiye itandukanye ibashe kuba byabaho ko itanga umusaruro, abaturage babashe kubona ubufasha cyangwa se ubufasha bubashe kuba bwabageraho. Mu gihe ariko ngo nta gikozwe, birakomeza kugenda bishyira ibyago n'amakuba, cyangwa se birakomeza kugenda bishyira mu bibazo bikomeye cyane aba baturage. Akaba ari nayo mpamvu rero imiryango igiye itandukanye irimo n'uyu muryango mu by'ukuri bumwe bw'Uburayi
wohereza abawuhagarariye ndetse kugira ngo ugire ibiganiro ukora ndetse wumve n'impande zose, kuko uyu yageze mu Rwanda, agera mu Burundi, agera muri bice bigenzurwa na 23, agera ndetse na Kinshasa. Impande zombi zifite cyangwa se zigaragaza ko zifite aho zihuriye mu by'ukuri n'ikibazo kiri kujya mbere cy'imirwano hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bya Kavumu Wazalendo ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare giritya ihohereze abajenerali babiri bayo. Aba bajenerali ko harimo General Simba, harimo General Hamakombo. Abangaba nibo boherejwe ku munsi w'ejo biri official cyangwa se ku mugaragaro mu itangazamakuru, boherejwe na mu by'ukuri na Wazalendo kugira ngo bashe kugira iki, bashe guhangana n'umutwe wa 23. Aba rero koko Kavumu babashe kuyigeramo barayitaha vuba bidatinze. Ruvuga ko Kavumu yose ishobora kuba yamaze gufatwa. Icy'ingenzi cyane muri Kavumu ni abaturage bahari. Icya kabiri ni ikibuga cy'indege gikeneye kwifashishwa. Ibyo ngibyo biramutse bifashwe, nkeka ko Wazalendo ishobora guhita yikomeza cyangwa se FARDC aho yariyo, kuko amakuru yatugeragaho ku munsi w'ejo masaha nimugoroba bavugaga ko FARDC yamaze kuhagera gutanga ubufasha cyangwa se bizwi nka ramforo kuri aba barwanyi bo muri Wazalendo kugira ngo bashe guhangana n'ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro mu 23 ugikomeje guhatana gushaka intsinzi, ariko ukabona ko kugeza uyu munsi FARDC irimo iragenda ibagarukana muri mirwano rero yari irimo iba ku munsi w'ejo. Byaje kurangira kilometero 30 zari zirimo hagati kilometero 30 hagati ya Kavumu na Bukavu zari zirimo ku ruhande rw'ikirwa Wazalendo. Dukurikije hari kubera imirwano zagiye zigabanyuka kubera imirwano yaje kurushaho kugenda yigira imbere, ariko M23 itsindwa, ariko Wazalendo itsindwa. Ariko ibyo mu by'ukuri bikahuzwa no kuba ngo hari abarwanyi 70 b'umutwe wa 23 batakaje ubuzima, ndetse M23 ikabihakana aya makuru. Ahubwo uyu mutwe wa 23 hari ibyo waje gutangaza cyangwa se hari ibyo waje kuvuga, ngira ngo nabyo twabikomozaho cyangwa se twatera akajisho tukareba se izi nyeshyamba ni iki zirimo ziravuga. Imirwano rero irakomeje, mbiguture iki kintu ugomba kuba wakimenya. Urugamba ruri kuba ntabwo rusanzwe, aho bita Rumbishi, Gasovu, Nkokwe, Gatoyi ndetse na Minembwe. Nta gice tuza gusiga. Ibyo bice byose birimo biragenda biberamo ikintu bita imiripuko, birimo biragenda biramo imirwano idasanzwe kandi yo ku rwego rwo hejuru. Icyo ngicyo kikaba ikintu mu by'ukuri ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa ko ari biri kujya mbere, ndetse nta n'ikintu byahindukaho kuko imirwano irakomeje. Agahenge karatangajwe, biba ngombwa ko kangwa, ariko kugeza umunsi nyiramuribo murabona ingaruka zabyo. Amakuru atugera akavuga ko Wazalendo bavuga bati bari babivuze kwanza, nyuma ya Minembwe turacakira Bukavu, ariko bahereye Kavumu rero niramuka ifashwe ni igitutu gikomeye cyane kuri uyu mujyi wa Bukavu, kuba rero uyu mujyi wa Bukavu nawo n'ubundi usanzwe uri ku rutonde rw'imiti igomba gufatwa, ngira ngo plutôt rw'ibice bigomba gufatwa bigasorwa mu mitwe wa 23. Ngira ngo ubwo murimo muragenda mwumva ko urugendo rw'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 rurimo ruragenda ruba rubi, cyangwa se sosi yabo irimo iragenda imenekamo inshishi. Nindi uri kwimenamo inshishi ni FARDC, ni Wazalendo, ni FDNB, bavuga bati reka duhangane twongere twigarurire ibice, kandi mu by'ukuri ukabona ko hagenda hagaragaramo ingufu ndetse n'imbaraga zikomeye cyane muri ibyo bikorwa. Ku kijyanye no guhagarika imirwano nari nkomojeho, hari amakuru rero yaje kuvugwa n'uruhande rw'u Rwanda cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kigali. Muramuzi bamwita Minisitiri Nduhungirehe cyangwa se Ambasaderi Nduhungirehe Jean Patrick. Uyu nguyu rero akaba mu by'ukuri yaragize cyangwa se ari byo yatangaje, ngira ngo tugarukeho. Yatangaje iki rero? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda ngo yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarenze ku masezerano y'agahenge benshi, nyamara ngo
abahuza ntibagire icyo babikoraho. Ibyo ni ibyavuzwe na Nduhungirehe, bigaragara ko ashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kudahagarika imirwano kandi harabaye ko hasabwa agahenge. Ati ibyo rero byakoma mu nkokora inzira iganisha ku mahoro. Perezida wa Angola João Lourenço nkwibutsa ko yasabye impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano guhera ku itariki 18 Gashyantare 2026, nubwo Tshisekedi yemeye ko ako gahenge ihuriro ry'ingabo z'igihugu cye, iz'u Burundi, iza FDL, Wazalendo n'abacancuro byakomeje kugaba ibitero ku basivile mu bice bimwe na bimwe nk'uko bivugwa muri iyi nyandiko. Ni inyandiko rero yasohotse cyangwa se yashyizwe hanze n'igitangazamakuru gikorera mu Rwanda, cyasubiyemo amwe mu magambo yakoreshejwe ndetse bongeramo ibitekerezo byabo, ngira ngo tugaruke twumve uko bimeze. Bagira bati ku itariki 22 Gashyantare 2026, Alias Ruberwa wabaye Vice Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yatangaje ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakije umurego mu ntambara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi ko drones ziri kwifashishwa ziri gutwara ubuzima bw'abasivile benshi b'abanyamurenge batuye mu bice birimo komine ya Minembwe. Twari turimo tunangarukaho ku bijyanye n'urugamba rwaho, kuko narwo urugamba ruri kubera muri Minembwe n'Imberenge. Ntabwo ibingibi bavuga ngo Kavumu ngo hari imirwano. Ahantu bita Minembwe, Puezero, ibyo bice bya Sange, za Runingu, za Ruzizi, hamaze iminsi ikintu bita saga, ikintu bita imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nk'uko bigaragara rero, ni ikintu kigaragara kuri buri umwe.